go jana la go bakile mathata se ke morago ga go jela ditsala tsa bone tse di neng di ile bogwera ka nako e o nala. Makwalane a ne a le ba kwa magaeng a bone ka go kgarametswa ke balemerui ba manyesemane ba ba neng ba ba tlhasetse ka ditlhobolo le di-baseball bats. When we were on our way back and we came across the farmers and they started to shoot us, to shoot at the car, front of the car. So we thought, and then we ran back to the initiation school. Then they followed us there. After that, they told us to come out from the initiation school and then raise up our hand, and then they search us. After searching us, then they started to torture us. Rakgwebo yo a dulang mo polaseng eno a re bone tiragalo eno ka matlho fa ne a kgabaganya ka sejanaga. When I got there were a lot of gentlemen there, farmers, standing there. I looked down and I saw a lot of youngsters laying face down on the floor, semi-naked. They had blankets covering them. Mong wa sekolo sa bogwera a re ba butse kgetsi kwa stationeng sa sepodisi sa Delmas, mme kgetsi e a fetisetswa kwa stationeng sa Bronkhorstspruit. Go be go a fa diteng tsotlhe tsa kgetsi di latlhegile kwa ntle go ya e le nngwe. Mong wa sekolo a re o ne a solofetswa fa go tlile go romelwa batlhankedi ba sepodisi go ya go dira kgetsi e nngwe, le ga jaana ga go sepe se se dirilweng. Re lo buisana le maqwetha a rona banke magato mabapi le ntho tsena kaofela tse tsa kgetseng ga ra e rata ba re tlhokofala ba re nyenyefaditse gagolo re le setšhaba sa batho ba batso. SABC e lekile go ikgolaganya le mongwe wa balemerui ba ba neng ba le kwa lefelong la tiragalo, fela molemerui yo o ganne nnang ya banyana ka gore o ne a se kwa lefelong la tiragalo le gore o ne a utlwile ka bomabare ba re ka tiragalo eno. Sepodisi le sone ga se ise se tsiboge.